selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pema ijalo hita rikapan sigano pari batta bani panarang sogot narion. Pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombah kunur nami bamu Tuhan. Bani ganup diar layakmu na ijalo hanami dasku bani panarang sogot narion. Pasu-pasu hama hanami sa ganjang narion. Ase marhasuman hidup nihur apa holongmu matong-tong kanami makorjahon horja nami si gano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapa kontong gonamion. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sugot nerion naboy isisehan nami marhitihon ni channel YouTube on rigapan si gano pari bata sadarion Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 tersurat bani buku 5 Musa bintu 4 ayat 10 nama katahon sonon naha bani ari perjongjongan ilobe ni Jahoba ne batamu ihorep ihatahon Jahoba baku ase hupabugehon bani sidea hataku ase iguruhon sidea marhabiaran baku sadukah manggulu sidea itanohon anjaha yajarhon sidea sonai bani anak ni sidea. Ibagas perguluhan tasigano pari ase boy iarusihita sasada pahara jana boy humani ipahami hita artini ibagas 10 tahun totu maningon rado hita tetap marlajar. Aima ase adongdo ibagas istilahta long life education atape marlajar saumur manggolo. Nah, sonaido bani bangsa Israel bani panorang ijia bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus menanda nebata lang HP ini sekali jadi. Artini ai lang iparlajari itangar hatani nebata sedarion mitur jadi mitur itandai nebata lang tene. Tetapi adong do proses, adong do pengalaman, jana adong do humani kesetiaan rosi pambalosi, ase jupahan, pangarusion apa panandayon na bagas, pasal pambahenan ni nebata. Ay maase hata ni nebata na ijalo bangsa ay, sonay agin ijalo hita bani panorang on, adong tulo na maningon sidi nga tonta, na parlobe sa hali, naibatado na do pabugehon hubani bangsa ay maase maningon sirsir do hita ibagas na marlajar atape ase martambah pambotok ta rosi panandayon ta bani pambayaran ni nebata maningon sirsir do hape ni hita manangihon hata na pinabugehon ni nebata hubata artini ay lang pitah marhitihon ni ambilan, lang pitah marhitihon ni renungan-renungan, tapi marhitihon ni namasa ibagas parguluhan taon bahkan sangga ibagas namartonggo pehita. Maningon do buy itangar hita naibata marsahap hubata. Ay maase maningon sonay do humani hita ibagas parguluhan taon. Maningon do sirsir hita laho pabugehon hata ni nebata nadop ijalo hita kubani haganup halak ama asena paduahon dop kosi itangihon itangar hita dop kosi ipabugehon hata ni nebata maningon sirsir do humanita mangguruhon artinya mangguruhon pabagaskon jadi maningon ipardiati hita maningon itulimati hita maningon iteliti hita ado maksud ni hata ni nebata na ipobogehon ay hubata. Jadi lang boy HP ini bani hata ni nebata membabi buta pangarusion ta. Maningon do iguruhon hita, maningon marguru do hita, marguru ase humbani perguruan ta ay gabi tubuh ma biar dopak Jahoba. Ay maase manangar hata ni nebata, sedolaw pasonang-sonang uhur, sedolaw pasonang-sonang pikiran tumang. Tetapi maningon do HP ini lambin marbagal ma ibagas dirita biar dopak Jahoba. Ay maase maningon haganup do hita tongtong ibagas turu niuhur sirsir mangguruhon
hata ni nebata jana hataridahan ni ai martambah-tambah mahumani biarta dopak nebata jana napatuluhon dop kosi iboge hita dop kosi iguruhon hita jana yajarhon hita mahumani hubani nyombahta. Artinya ay bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tongon hata ni nebata kurang lebih 2000 tahun na salpu ipadas hutongah-tongah ni parguluhan ta ubani jolma na parlobe lang ongga marubah das kubani panorang sonari ay dotong janang lang boy itambahi lang boy iurui tapi porini pesonai ibagas hata ni nebata nalang ongga marubah ay nalang ongga igati-gati ay maningon do hapeni ajar honon ay hubani nyombata ase porini pelang na baru ope hata ni nebata tapi maningon boy do ida kita porlu ni uhurta lahu mangajarhon hata ni naibata hubani nyombata ay maase manin ida kita bahasa mangajarhon hata ni naibata lang pita horjani pandita penginjil situa syamas atau perhorjani kuria tapi tanggung jawab ni hagalup halak na porsaya halaniaha halani domma iboge hita domma itangar hita jana domma iguruhon hita halani ay maningon do hapetene haganup rumah tangga ni halak Kristen gabe rumah pendidikan agama Kristen maningon haganup do hapeni orang tua bapa ina mangajarhon hata ni nebata nadop itangar ni nadop iguruhon ni hubani nyombani ase lambin marbagal matongon hita ibagas panandayon nasitong bani pambahenan ni nebata holong ni nebata nadoma ijalo hita ibagas pargoluhanta amen martonggo mahita jengis ni intongon Tuhan hatamu na ijalo hanami bani panorang soboton na pasingat kon hanami asisir-sir hanami manangihon mangguruhon apa mangajarhon hata haguluhan nado pinadasmu huban nami halani ay ibagas siang nyerion patuguh kam uhur pikiran rosi hapor sayon nami asil lambin marbagkal matungon biar dopak ham ibagas ganupan na masa ibagas parguluhan nami amen jalo hama pasok-pasok kumbani Tuhan na ibatata idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa parsoran ni tondoy na pasing ma na magkasumani na siyam haganupan amen oras mabat haganupan bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus salamat marhor sa mabat haganupan anduhar ma barang ahape na roja honta ibagas sadarion patambah malas ni hurta janah patambah panandayonta pasal pasarihonon ni nebata hubata shalom.